Jadi kita lagi makan bakso. Habis kita masak bakso kita langsung pulang. Iya, Pi. Iya, Pi. Aku main pick up puppet. Halo. Halo. Allahumma anta fi ma razaq ana wa qina Amin. Enggak bisa ngambil ya. Udah kok teman. Tapi, Apa no? Makan dulu baru dong ah. Bang ini bang. Bilang. Bilang bilang. Udah. Oke. Ah, Mama. Ini kok pakai kecap nih. Pakai kecap dan air mulu sebat. Mau batuk. Mau heh. Ini aneh aja aneh. Kamu batuk. Batuk yuk. Bisa nyapi ya? Iya. Ah. Ah. Jadi kita lagi makan bakso. Habis kita masak bakso kita langsung pulang. Iya pulang kok. Dan dulu baksonya satu lagi. Teman. Kok dulu man. Kan batuk. Nah, batuk nggak? Mau nggak batuk? Lagi kumpul batuk. Anak kumpul. Mantap gimana mantap? Mantap. Habis. Sore, petangan. Aku tangan. Kakak juga ada petangan. Petangan, ye, habis. Dapat sak. Yes, gitu dong. Nah, Koden. nah. Tiga banget guys. Mantap betul. Itu. Nah, gitu kan?
Ano? Hindi naman na sanitizer. Udah jam 8. Jam 12.